Stay muri shampiyona. Reka duhere kuri icyo kibazo wenda cyo kwibaza ngo ese imikino bakinnye bayitwayemo bate, kabone nubwo baba hari iyo wenda batitwayemo neza. Ikintu cya mbere Rayon Sport igomba kwishimira mbere ko tugaruka kuri title race, kuko niyo igomba gusoza byose, byibura mu mikino byibura 7 iheruka, uko kuri ya match APR batsindaga 4 na Al Hilal Omdurman kabatsinda 4. Imikino 7 iheruka ntabwo batsinzwe, nubwo nabo gutsinda batatsinze cyane, banganyije 4 batsinda 3. Banganyije na Elmerek 2-2, banganya na Mukura 1-1, batsinda AS Kigali 1-0, batsinda Polisi 1-0, batsinda Mukura 2-1, barongera banganya na Al Hilal Omdurman 1-1, bongera kunganya na Musanze 1-1. Iyi mikino yose urumva ko ikintu cya mbere Rayon Sport ibashije kubanza gukora no gutera mu izamu. Yego. Kandi bafitemo imikino ikomeye, faites attention, nta match nimwe yari yoroshye muri iyi mikino. Igiye kuza nitanga ikizere kurusha iyo bashoje, kuko nko fixtures ziri buze haraza Etincelle yegongera agaruke Elmerek, ariko haze Gasogi, haze Gicumbi, haze Rutsiro, haza Amagaju. Izo ni match zo kurasa mbere yo guhura na Nyamukandagira ku itariki 2 z'ukwa gatanu. Byibura urumva ko ukuyemo Elmerek, sibyo? Mbere yo guhura na APR, Amagaju wayitsinda, Rutsiro wayitsinda, Gicumbi wayitsinda, Gasogi wayitsinda, Etincelle wayitsinda, Elmerek no kipigoye. Byibura mu mikino mbere yo guhura na APR imikino 6 iri imbere, 5 irashoboka, umwe wenda ni ugoye wa Elmerek, bakabona guhura na APR. Ibanga rero ryabirihe niba bakeneye igikombe, maximiza kuri aya makipe yose mato. Heri Rubavu kuri Etincelle rasa, kuri Elmerek shaka inota ntacyo ritwaye, rasa Gasogi, rasa Gicumbi, rasa Rutsiro, rasa Amagaju, wisange kuri 18 ukoze 16 2 z'ukwa gatanu urase APR, igikombe waba gifiteho ijambo. Na 2 z'ukwa gatanu kuri anniversaire yanjye, igikombe waba gifiteho ijambo. Kuko nanone impamvu uvuga ko igikombe baba gifiteho ijambo batsinze izi match za mbere zo guhura na APR, nuko zanyuma nazo ntizikomeye cyane, ko nyuma APR rezagira Muhanga yatsindwa, Marine zaza Kigali yatsindwa, Gorira ni Kigali yatsindwa, Bugesera ni Kigali yatsindwa, bakaba batsindiye mu Bugesera, basoreze kuri Kiyovu nanone na iri Kigali. Ni match ikomeye, na irakomeye ariko nisoza champion. Ikibazo rero nye mfite ni iki ngiki, turi kuvuga ngo hari abakinnyi batari bahari. Ese ifite ubushobozi ko isa n'ifite amakipe menshi mato ku buryo yayatsinda mbere yo guhura na APR nyirizina? Kuko nujya kureba nge mbere yo guprojecta ngo nongere nshyire kuri match yabo na APR nyirizina, bingarura no kureba APR yo izakina na bande mbere yo gutegura Rayon Sport. Nyamukandagira yo manze mwumve mbere yo guhura na Rayon, match zayo irakina na Marine i Rubavu, yakira Musanze Kigali, yakira Amagaju, yakire Muhanga, ijye kwa Etincelle, ijye kwa Mukura, ibone gukina na Rayon. Murebye nabi izi match zose uko tuzibaze, APR yazunyuguza. Simbibabwiye, si Marine no rucabana, ntaga rucabana, Marine sigaye sitaza APR ifite fixtures komeye kurusha Rayon. Yego, burya APR amahirwe ifite match ziri Nyarugenge, ama deplacement ifite menshi wowe. Twumve banza APR kwa Marine away, iyo ni win, wivuga win. Marine gora APR Rubavu cyane Rubavu biragoye, Rubavu 1-0 Musanze yakabagoye ariko iri Kigali yo bazayirasa, kandi yabatsinze. Amagaju ari Kigali, Amagaju yaranahiye nta kintu afite. Muhanga irazi Kigali, Etincelle barayisangira Rubavu, yarakomeye kwa Beken. Umva match zabatera ahubwo ibibazo, bazideplasa kwa Mukura mbere yo gukina na Rayon. Barihuye kwa Etincelle biragoye, kwa Etincelle ni Huye biragoye. None rero ko ifitemo Elmerek yo, Elmerek bane bisa yanganyije na Bugesera ejo. Elmerek bazanganya bayiga, Rayon Sport izashaka draw. Aha rero mbere yo guhura niho ubona ko bikomeye cyane, kuko APR
izagira periode y'imikino y'imiriro. Uziko APR ifite imikino uhereye kuri match ya Mukura iyo twavugaga. Yego. APR Mukura, APR Rayon Sport, APR Al Hilal, APR Mukura, APR AS Kigali, APR El Merek. APR Mukura, APR na Mukura ni mace irimo ibibazo byinshi cyane. Bivuga ngo rero Rayon Sport hari akantu ifite isa niyakuyeho ibigugu byinshi muri retour. Buriya nicyo kintu bisobanuye. Sibyo nakubwira fixtures ya APR za APR nizo zikomeye. APR ifite fixtures Al Hilal APR ifite. APR ifite El Merek, APR ifite Rayon Sport, APR ifite Mukura, APR ifite Musanze. Fixtures za APR zirakomeye. Yakomeye. APR ifite match nyinshi zikomeye kurenza za Rayon Sport. Nibyo. Aha rero ibanga rikaba riri mu buryo witwara ku makipe mato mbere yo kubarana n'amakuru. Cyane ko ariyo menshi dufite no muri championnat. Yego, aya mato uyitwara hute. Aha rero ngiye nkavuga rero yagarutse bitanu yatsinze Marine. Rutsirira imiragenda ibyuka gake gake. Aha hantu ikintu Rayon Sport igomba kubanza kwikuramo. Filozofi batangiye kuyumva abakini. Nge icyo mbanza kubona Rayon Sport mbere ko ijya mu bindi nigabanye kunganya. Ariko siko buriya kunganya abareyo bafite ibintu bavuga byiza byo kwishimira ko bakwinota Musanze, ariko kandi wenda kuko baheruka no gutsindira rimwe muri match 5 zeruka, ariko kandi muranganya cyane. Ifite win 3 na draw 2 cyane. Nakubariye ngo uhereye batsindwaga 4 na APR na Al Hilal. Bakinnye match 7 banganyije enye batsinze 3. Ubu rero bagendeye muri ya faze, buriya hari faze rero yatsinze match 3 zikurikiranye. Abareyo nyine urabizi ko nk'abandi bafana bose bagendera nyine muri bagendera muri uwo mwuka. Yego. Urumva batsinze AS Kigali kimwe, Polisi kimwe na Mukura 2 kimwe, bahita baguma muri wa mwuka, ariko banganya n'andi makipe 2 yego akomeye. Al Hilal yego ni Musanze, ntabwo ari bibi, ariko nyine bigiye gukurikira bya makipe mato mbere yo guhura na APR ni ugukora intsinzi. Natazikora umutoza azaba ari ufite ikibazo. Ariko kuri iki kibuga bambwiye yuko ngo kuri iyi match ngo bahabanje kuba match ya Tony ya under 20 Tony Foundation. Urumva hanyuma birangira batsinze igitego, birangira batsinzwe kimwe ku busa Tony Foundation. Update za match yabanje. Ikibuga ubwacyo kiri kugwamo imvura. Ama match y'abakiri batasigaye kinwa mbere ya match nkuru, kuko nka Mukura mbere ko ikina na Al Hilal yabanje gukina na Winners. Mukura under 20 na Winners. Mukura yanabonye igitego akirikare bayitsinda 2. Tony U20 rero na Musanze z'abatoza abanjemo. Ikibuga gisanzwe kirimo imvura, barakibyinagira kiragenda kibintu biri hanyayo, ariko biteye isoni. Akwiye kubone ku buryo kiriya kibuga mu hantu nubwo dufite ibibuga byinshi bibi, ariko cya Musanze kirakabije. Urabyibuka dusura akarere bigeze kutubwira ko bashaka kugira uburyo bagira ibyo bakora kugira ngo bahatunganye. Hari ahantu rwose akwiye gutunganya uburyo bahacurika n'amazi ntajya azatembera mu kibuga. Kiracyo ni kibi. Hari abantu bavuga ngo siyo yonyine biri kugikiniramo Rayon Sport cyangwa APR, ariko ibintu mwese kuba mubihuriyemo ari bibi ntabwo bibigira byiza. Aya Musanze rwose bimaze gukabya. Kira ni ikibuga se zitaha muri club licensing bashatse bacyanga Ferwafa nibwira akarere erega tapi ni nk'ibihumbi nk'ijana by'amadolari na miliyoni 150. Ntabwo akarere kabura ayo mafaranga. Akarere kose kubikira ugendo nka Musanze cya kibuga kimaze kurambira. Mbere yuko twinjira mu ikipe ya Mukura Victory Sport